бошад. ҳазрат ба қувват ба даст ҷавон ҳар рӯз рӯза мегирифтааст. пеши пайғамбар омадан гуфтанд ки ҳами абдулло солаи 12 моҳ рӯза дорад. ҳазрат садош кард, ё абдулло, гуфт ҳамин гап ростае? гуфт бале ҳазрат. гуфт тарин накун. одам вақте рӯза пайдарпай мегира афгор мешавад. то замоне ки инсон аз ибодат малул нашава, худованд ҳаргиз аю малул намешава. ҳазрат гуфт инна ли ҷасадика алайка ҳаққо. инами ҷасад дар зимаи та ҳақ дорад. вақте нахӯрдӣ афгор мешавӣ. вали айника алайка ҳаққо. ин чашм дар зимаи та ҳақ дорад. ҳақиқатан ҳами чашмам баъзи ҳамо ғизоҳоша, баъзи ҳамо минералоша ҳами таом мегирад. агар ки нахӯрдӣ имкон дорад ки хира шава, кур шава. вали заврика алайка ҳаққо. меҳмон дар зимат ҳақ дорад. меҳмон хонат биёяду хӯрока бикашиву бародар мебахшӣ, ман рӯзадор омад, бечора хиҷолат мекашад, намехӯрохӣ. вали завҷика алайка ҳаққо. ҳамун занак дар зимаи та ҳақ дорад. хонаобод ту доим рӯзадор шавгу салаи сехӯр вори пишта бигардонӣ, хоб кунӣ. ӯ занак ҳам навс дорад. уна мақсад шавҳар кардааст, дугона нагирифта. пайамбари ислом дуруди худованд бар ӯ бод мефармоянд: ҳиҷома шифои уммати ман аст. шумо агар аз бемориҳои фишорбаландӣ, астрахандроз, радикулит, простатит, грижа, ревматизм, бемориҳои системаи хунгард, фишори хун, бемориҳои дил, дарди сина, тангии нафас, дарди сар ва дарди чашм ва ё ин ки хирагии чашм ва инчунин аз вазни зиёд ё ин ки камвазнӣ ранҷ мебаред, ҳатман дар рақамҳои рӯи экран буда дар тамос бошед. бахтиёр ҳиҷома дар хизмати шумо ҳаст. суроғаи мо шаҳри Москав, Верехнополия, дом 48 дар наздики бозори Садовод. ҳатман дар рақамҳои мо дар тамос бароед. моҳи раҷаба гуфтем ки ба хотири тиҷорат буд. ин моҳи раҷаб як ярмарка я бозори калонтарин дар ҳиҷоз дар мавзеъе бо номи Окоз баргузор мешудааст. ба хотири он ки ҳамин тоҷиро орому ба ҳазор бираванд тиҷорат шуда кунанд, моҳи раҷаб моҳи ҳаром эълон шуда буд. ин се моҳе ки пайдарпай аст, зулқаъда, зулҳиҷа, муҳаррам, ба хотири ҳаҷи ҳоҷиё. бибинед, ҳаҷ ҳатман бояд дар Макка мешид, ҳатман бояд мақсад ки дар моҳи зулҳиҷа мешид, рӯзҳои муайян дошт, нӯҳум рӯзи арафаву даҳум масалан рӯзи тавофи зиёрату. барои ҳамин ба хотири он ки ҳоҷиё орому солим омада битонанд ҳаҷшона бикунанд, бо ҳамон хел солим барбигарданд ба ватаношу бираванд, 3 моҳ пайдарпай моҳи ҳаром эълон шуда гирад. моҳи зулқаъда ба хотири омаданшу шахсое ки аз уфуқ меомаданд, моҳи зулҳиҷа худи моҳи ҳаҷай, бо муҳаррам ба хотири он ки бо пас гашта ба ватаношу рафта битонанд. дар ҳамин моҳҳо ягон ҳатто ягон ғоратгар ҷуръат намекард ки ягон корвона ғорат кунад ё ба ҷони касе мақсад ки дастдарозиву таъррuz кунад. ҳамин моҳи муҳаррам бузургиш дар ҳамин ай. дар ислом бо шакли суратҳои нав пайдо кард. оли дар сунани Абу Давуд ривоят омадааст. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки аҳаббу сиёми илаллоҳ баъда шаҳри рамазон сиёму шаҳруллоҳи муҳаррам. аз ҳама маҳбубтарин рӯза пеши парвардигор баъди рӯзаи моҳи шарифи рамазон рӯзаи анами моҳи шарифи муҳаррам аст. худованд дар ҳамин моҳ рӯза гирифтани бандаоша дӯст медоштааст. вақте ки дар соли 2 ҳиҷрӣ ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар соли аввали ҳиҷрӣ, мақсад ҳамун ҳиҷрат ҳам ҳамеша шуруъ шид коми сол шуморира. вақте аз Маккаи Мукаррама ба шаҳри Ясриб ки баъдан номи Мадинатуррасул, Мадинаи Мунаввараро гирифт, ҳазрат ҳиҷрат карданд, диданд ки мардуми яҳуд рӯза мегиранд дар ҳамин моҳи муҳаррам. агар ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар моҳи Рабиул аввал омада бошанд, маълум мешавад ки аллакай дар соли 2 ҳиҷрӣ воқеат шуруъ шид аз моҳи муҳаррам. ҳазрат диданд ки мардум ҳамин рӯзи 10 рӯзи Ошуро рӯза мегиранд, рӯзи 10 муҳаррам. баъд суол карданд ки ин чӣ рӯз аст ки шумо рӯза мегиред? гуфтанд ҳаза явмун азим. ин рӯз беҳад рӯзи бузург аст назди мо яҳудиҳо. дар ин рӯз худои таоло бани Исроила наҷот дод. фиръавна ҳамроҳи лашкараш ғарқ кард. ба мега фасомаҳу Мусо алайҳи салом. ба ҳамин хотир барои шукргузории неъмати Аллоҳ Мусо алайҳи салом ҳамин рӯза гирифтанд.
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن نحن احق بموسی منکم، با موسی از شما دیده زیادتر ما حق دارتریم. شما علاقه شریعت موسی را خور کرده، در شریعت موسی تغییرات دیگرگونی ها در آورده و میگه فصامه و امر بصیامه. حضرت خودش همین روزی دهمی محرم و روز عاشورا را، معنای عاشورا را هم دهم میشه از عربی. همین روزه گرفتن ولی رمضان که فرض شدگی نبود، دیگران را هم امر کردن که روزه بگیره. اما وقتی که روزه ماه شریف رمضان در همون سال دیگه مقصد فرض شد، حضرت گفت که هر کسی بخواه روز عاشورا را روزه بگیره، هر کسی بخواه روزه نگیره. کسی ثوابی بیشتر بخواه بگیره، اما کسی اگر مقصد نگرفته گناهگار نمیشود. فقط روزه مسلمان ها از روزه یهود چی فرق داره؟ یهودی ها هم یک روزه میگرفتن. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت خالف الیهود فصوموا یوما قبله او یوما بعده. شما یهودی ها را خلاف کرده، روزه که میگیره یک روز نگیره، یک روز پیش از عاشورا یا یک روز بعد از عاشورا همراهش خوش کرده. اینا انشالله عاشورا روزی والله اعلم روزی سه شنبه میشه. یا چهارشنبه بخیر چهارشنبه اینا مرحمت میتونه سه شنبه و چهارشنبه تا ساعت عاشورا روزه بگیره، میتونه روزی چهارشنبه و پنجشنبه. اگر ما چهارشنبه و پنجشنبه بگیریم ثواب پنجشنبه که سنت از روزه گرفتن ان شاء الله در میابیم. انا خشو به حال کسی که همیارا میگیره. بعد سعی کنیم برادرو ان شاء الله گرمی را خیلی کم شید، روزها هم کم کم کوتاه شید است. همه روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیره. همین انسانی که به همین روزه گرفتن دوشنبه و پنجشنبه عادت داره، ماه شریف رمضان هم بسیار سبک خشوع میگذرونه. آدم مشقی ایده گویا همین امر در داخل میدان ای الحمدلله. برای همین هم ثواب داره، اجر داره، هم برای سلامتی من فایده داره. این هم یک طبق گوشت خوردم خودم نفهمیدم سبحان الله. ایشون خوشی لطفا مقصد که همون روزی دمگیریش میشه. ای بچه در همون دوره سویتی روزای مخصوص بود که میگفتن همین ژلوتکا را دم بتین پیاد دی ساوناس ریب میده گفتار از روزش دی او همین دوشنبه و پنجشنبه روزش نکنه که جانی همین ژلوتکا را بدم بدن میره راحت کنه، هم فایده و منفعت دنیوی میبریم هم ان شاء الله اخروی، خاصتا در ماه محرم. ماه خدای تعالی دوست می‌داره که بنده ها روزه بگیرن. اگه یک کش گرفتن روزه را خوف داره. بعضی برادرای هستن که زورم گفته دیگه یک کش میگیرن. حضرت صلی الله علیه و سلم نهی کردگی غیر هم روزایی که به ترتیب اومدگی مثل روزه کفارت، مثلا روزه فرض رمضان و روزه مثلا ایام 23 روز در مابین ما میشود، دیگه حضرت توصیه نمیده پی در پی گرفتن. حتی میگه که احب الصیام الی الله صیام داوود علیه السلام کان یصوم یوم و یفطر یوم. محبوب ترین روزه در پیش پروردگار روزه داوود علیه السلام بود. حضرت یک روز روزه میگرفت یا یک روز روزه را میخورد. همین روزهای نافله را همین کسی زور هم باشه ای همین مقصد زیادتر نکنه. به خاطر آنکه وقتی سخنی را پیغمبر گفت به حکمت نیست. یک مرد خدا بود با نام عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما. یا عبدالله خودش صحابی پیغمبر، پدرش عمرو ابن عاص هم صحابی. از کاتبای وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت ابو هریره را گفتن که آیا یگان نفر از تو روایت زیاد کردگی ای؟ گفت اگر کرده باشه همین عمرو ابن عاص کردگی ای، چه عبدالله ابن عمرو، زیرا که من خط سوادی نوشتن نداشتم. این نوشته که میتونست حدیث های حضرت صلی الله علیه و سلم این می نوشت یا داشت میکرد. حقیقتا نکرده از حضرت عبدالله ابن عمرو برابری ابو هریره. نه که حضرت همین چیزا گفت است که اگر کسی نکرده باشه شاید همین عبدالله ابن عمرو باشه. حضرت با قوت به دست جوان هر روز روزه میگرفته است. پیش پیغمبر اومدن گفتن که همین عبدالله سال 12 ماه روزه داره. و حضرت صداش کرد یا عبدالله گفت همین گپ راسته؟ گفت بله حضرت. گفت تری نکن. آدم وقتی روزه پی در پی میگیره افگار میشوه. تا زمانی که انسان از عبادت ملول نشوه خداوند هرگز ایو ملول نمیشوه. حضرت گفت این لجسدک علیک حق. این جسد در ذمه حق داره. وقتی نخوردی افگار میشه.
ولی عینی که علیک حقا، این چشم در ذمه تو حق داره. حقیقتا همین چشمم بعضی همون غذاهاشا بعضی همون مینرالاشا همین تو میگیرن. اگر که نخوردی امکان داره که خیره شوه کور شوه. ولی زوری که علیک حقا، مهمان در ذمت حق داره. مهمان خونت بیایه و اکرو که بکشی و برادر میبخشی من روزدار اومای بیچاره خجالت میکشه نمیخراقی. ولی زوجی که علیک حقا، همون زنک در ذمه تو حق داره. خونه تو دویم روزدار شو گسله سیخور وری پیش همو گردونی خوب کنی. اون زنک هم نفس داره. اونا مقصد شوهر کرده از دوگانه نگرفته. ایتالی نه که از هر ماه همین 3 روز بگی الحسنة بعشر امثالها، هر حسنه 10 ثواب داره. تو گویا که همین 3 روز که گرفتی ای ماه همین 30 روزی ماه گرفتگی. و حضرت گفت یا رسول الله من از این روزای بهتر میتونم بگیرم. خیلی گفت یه روز بخوری یه روز بگی، اینا یه روز بخوری یه روز بگی. بعد گفت که من عیدا بهتر میتونم بگیرم. گفت دیگه ای بهتر نمیشوه. همین بهتری روزه حضرت داود علیه السلام حضرت به همین منوال میگرفت. یه روز میخوردی یه روز میگرفت. اگه بچه یوشده یوشی یک شعبه از دیوانگی است، یک گوشه دیوانگی با وجود همون سرکشی کرده و پای در پای میگرفته است. وقتی حضرت سینه سالش کلان شد مشکلیات گرفتار شد با میگه پشیمانی کرد که یا لیتنی قبیل تو رخصت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای کاش که منم رخصت پیغمبر را قبول میکردم. این مسلمان باید که همیشه مقصد که استرایو باشه، سالم باشه. همین طاعت عبادت هم بطنی سالم میشوه. یا جا که درک نه بابای حاجی گپ زنه دیگه همون عبادت هم با مشکلی میکنی. او چیزی که خودت میخواهی دیگه انجام داده نمیتونی. طهارت کردن برات با مشکلی میشوه. مسجد رفتن نمیتونی. حضرت میگه العلم العلمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو نوع میشوه، علم بدن، علم دین. علم ها را دو نوع کرد رسول، نیمه طب نیمه دین است. زان که گر صحت بدن نبود دین تلف می شود. سبب این است همون روزه را وقتی که پرمیجوتش نمیگیری برای سلامتی به نهایت فایده داره. اما وقتی که پای در پای میکنی ارگانیسم دیگه معیب میشه. همون هم احتیاج داره که احتیاج به غذا داره، احتیاج به مینرال داره، احتیاج مثلا به همون کالری داره. حرکت میکنی و نمیکنی آدم ضعیف میشه و افگار میشه. خداوند بزرگ ماهی شریف محرم برای جمیع امتهای محمد صلی الله علیه و سلم مبارک بگرداند. خداوند غیرت مبتا که همون بشارت را که رسول الله صلی الله علیه و سلم داد که نحن احق بموسی منکم، ای یهودی ها با موسی علیه السلام از شما دیده ما مسلمان ها خیلی نزدیکتر هستیم. همون را با گوش قلب قبول داشته باشیم و همون روزه بگیریم و با توصیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک روز نه 2 روزه بگیریم. روزی 10 روزی 11 یا روزی 9 روزی 10. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.